Kajing pulih nagi kitab benengkong jong Samuel. Kalnong bakhat nyew kadekot lai puar hadu lai pulai. Lai punyew sau pau hadu san puwei. Udabid tiulalong hau sol. Wat telor mensim nak benta jong u. Ngau syakri jong pi. Ngan lek yele yau ne u Filistia. Usol pat ulaong hau David. Pimla ban lek yele yau ne u Filistia. Pilong tangu kena samla. Mau upat de ulalong uriu yale nadu dang samla. Udabed ulaong syu. Utrai bola pelai em yanga nak tersim musing panak tersim kadngem. Un pelai em yanga nak keti une u Filistia. Kum tau sol ong hau David ki. Bat to train don bat pi. Teula shem yalau ding do hakakti. Bat ula tam santeli ki mau ki bajili nga kawa duj. Bat ula thep ye ki haka jhula nong ap lang bron. Ula bat hakakti ya kabatul. Bat ula let syajanu tau Filistia. Filistia ru ulawan syajanu David. Bat unong king sti jong u yat yakmat jong u. Habau tau Filistia ula pej. Bat ula iyo David. Ula benye u namarba udang kena samla. Sabah usau kerang bat ubah briu kadur kadar. Filistia ula ong hau David. Hato ngadayuk sew bamewan syanga dauding do. Utau Filistia ula tim latalai u David. Da kiblay jong u. Te u Filistia ula ong hau David ale me syanga. Ngan ya kadok jong me hakisim jong kasun madaki merat jong kalum kawa. U David pat ula ong hau Filistia mewan persyang yanga da kawai lam. Dau sum badau nardung. Henry ngate ngan wan syame haka kerteng jong utrai kipai. Ublay jong kiken hon ya pom ka Israel yau ba mela iben. Haka ni kasni utrai un sa IT yame haka keti jonga. Ngan sepenyap eme ban ngan sapom ya ka kli jong me. Ngan sa ai ba me kamet yap jong kipai Filistia menta kasni hakisim jong kasun bad hakim rat klau jong ka kendeu. Kumta kapertai baro kan satip badon ublay ha Israel. Bad une upai lembong un satip mau try un pelai da kawai lam badawa usum. Namar ka thama ka dei ka jong utrai bad un ayame hakakti jongi. Habau tau Filistia layang bad latur syajan bani kendo i David. David ru ulamare tiat syaka jakaya le bani kendo yau Filistia. Teu David ula klo ia kakti hapo kapla berlasai wei mau ula kawang daka batul baladai nasliang mat yau tau Filistia. Kumtau ula kelan kru da pelub akan deu. Kumtau David ula job Filistia daka batul bat umau. Ula kelan bat ula penyap artat yau. U David syem dan wai lam hakakti. Teu David ula mare bat ula yeng halor Filistia badaka wai lam jong uhi baula sei na ka jingsom. Ula penyap ya u botla khat ya ka kli jong u. Haba ki Filistia kilui bau khla ka wat jong ki ula yam ki lahir yam. Kaktien jong utrai. Kajing puli naga gospel kat kum Markus kalno ngabalai kadekon iwei hadu enrio. Ujisu lalek biang syaka sinakok bat ladon hang ta wei briu bedeko kakti. Ladon ru hang ta ki briu ki balakwa ban kem dau yau jisu. Kum ta ki lathap yu na jan ban yo i ladaon pen ko ya no yino ha kasaban. Ujisu la ong hau tau briu bedeko kakti ale syane syakhaman. Nang tau la kali ki pai ba. Kaan jongi ka sya ban le ayu ha kasaban. Ban le bha ne ban le sniu. Man pelai ya ka jing emu briu ne ban pendo ya ka. Kipat kila sngap la ka sngap.
Jisu la bitar baulah pej saudong eki. Bad ulah sungsi artan ya kejing mutlom mat kejing matla jongki. Te ulah phai shau tau briu. To kener ya laki kiti, une ulah kener. Bad ka kiti kalakon. Kumta ki parisi ki lame nak sinakong bad ki laya kendo bad ki Herodian bania sela kumno ban peniap yau Jisu. Ka gospel jong utrai.